Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma. Ruhanga araza kudufasha, ari igice nshaka ko aza kudusomera. Hari umwanya ndi buze kumusaba akadusomera, ariko reka nsome iri jambo. Abaroma ni ibice 8 umurongo wa 14, uwo murongo gusa. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Dukomeje, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha ati aba data. Umwuka wacu yuko umwuka w'Imana ubwe hamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Abakorinto, kasoma Abakorinto ba kabiri ba mbere ibice 15 umurongo wa 47. Abakorinto ba mbere 15:47. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Kuko ubutaka ari niko n'abutaka bandi bari, kandi kuko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Amen. Ndaza kumubwira igihe aza kudusomera irindi jambo. Turacyari mu kwezi kwa Pentecoste. Twakiriye abashyitsi bacu baje nyuma. Bavandimwe turabakiriye kandi turabishimiye. Mwakoze cyane, mwakoze rwose. Dukunda abashyitsi, kandi iyo tubabonye mu by'ukuri nta bundi bushyitsi buhambaye, ahubwo niyo mvugo nziza yo kubwira abakristu hano. Nta mvugo mbi twemerewe, twemerewe imvugo nziza. Niyo umuntu yakosheje tugaragaza uburyo tumubwira neza kugira ngo asubire mu murongo. None iyo umuntu yakoze ikirico ibiri byiza tumushimira cyane, kubera ko yakoze ibyiza, kandi tukamwiyegereza tukamubwira amagambo meza yo kuza hano mu nzu y'Imana. Mwakoze cyane, mwagize neza. Dukomeze tubane muri uyu mwanya. Hanyuma uyu mugoroba uzusa n'ugoye cyane. Iyo abantu babe baguma basohoka birasana nibyo bya mbere. Nimba uzubona ko uza ugataha kare, sinokubwira ngo uzoreke, ariko nanone hari ukuntu umuntu azamasohoka ukabona ni nta gahunda cyane. Urubyiruko rwacu sinzi kabisa, sohoka ukabona umwe arahagurutse, ukabona undi arahagurutse, ukabona undi arahagurutse, kandi mu by'ukuri ntawe uzi gahunda z'umuntu, ariko hari igihe unasanga bare hafi aho hanze. Ibiza bisa neza, ariko nuko nyine byo mu ikanisaga nta kundi turatubwira. Ni mu rukundo, byose tubivugira mu rukundo. Wumva kumva, utumva nuko nta kindi, afite ikindi gihe azumva. Turi mu cyumweru cyane, turi mu kwezi ko turavuga hejuru y'umwuka wera. Mu byumweru nka bingahe bishize nibwo
twagize twijihije icyumweru cya Pentecote iriya tariki. Mwuka wera ni ikintu umutima wanje numva nahawe gusobanurira abantu. Umuntu agabuyemo ibice bibiri. Umuntu agabuyemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'umubiri, nicyo gice cya mbere. Igice cya kabiri ni igice cy'umwuka. Taraja ku ruhande rwo kuvuga umwuka wera. Igice cya mbere ni igice cy'umubiri. Igice cya kabiri ni igice cy'umwuka. Umubiri iyo utarimo umwuka biri kawaida, uyu muyaga ukomeza. Iyo utarimo umwuka, umubiri uhindura izina, ntabwo aba akikiswe umuntu, yitwa umurambo, yitwa marehemu, yitwa nyakwigendera. Ni irihe rindi harya? Yitwa ndagira ngo twibuke amazina baza bita umuntu wavuye muri uyu mubiri, umwuka wavuyemo. Ikiziga ni mu Kirundi. Marehemu iryo ni irya mbere, nyakwigendera ni irya kabiri. Siko mutaye mumbwira kandi mubizi. Umurambo ni irya gatatu, intumbi ni irya kane, umupfu ni irya gatanu. Nuko gatugarukiraho murabyumvishe. Ico ni giheki, ni igihe umubiri iyo udafite umwuka niko bigenda. Umubiri udafite umwuka nta serivisi nimwe wotanga. Uwo mubiri tiwoja ku ishuri ngo wige. Uwo mubiri tiworongora ndiwokora ubukwe. Uwo mubiri ndiwoba pasiteri. Uwo mubiri wokora iki? Ntacyo wokora. Nta kintu na kimwe ntaco. Umubiri, kwitwa umubiri ukaba umuntu, ukitwa umuntu, nuko uyu mubiri uba ufite ikindi gice cyitwa umwuka. Umuntu akaba umuntu, akaba yohagarara imbere y'abandi bandi akavuga. Ubuzima bwa muntu, uko imiterere y'umuntu yose igakora. Umuntu yotekereza, umuntu yovuga, umuntu yoba pasiteri, umuntu yovuga ubutumwa, umuntu yoba perezida, umuntu yoba meya, umuntu yoba guverineri, umuntu yoba umuhanuzi, umuntu yoba. Ni ibice bibiri. Igice cy'umubiri, hanyuma hakazaho igice cy'umwuka. Umuntu akaba umuntu, agakora serivisi. Amen. Umuntu agatanga serivisi. Ariko igihe cyose uyu mubiri utagifite umwuka, uyu mubiri witwa ariya mazina, nta serivisi nimwe ibaho umubiri wotanga mu gihe nta mwuka ufite. Turi kumwe? Nta kintu na kimwe cobaho. Hagomba kubaho ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni umubiri, kandi uwo mubiri
Bibiri iravuga ngo wavuwe hehe? Mu itangiriro Imana iravuga ngo tureme umuntu, afata itaka araribumbabumba, birasobanutse mu Kinyarwanda, araripondaponda ngo arangize ararishushanya, yamakora umutwe, ngo arangize akora amaboko. Uzoje hari abantu bakora amabumba inani ibi amavaze, hagiye isi vaze, uzufata ukamubwira gatwe yamagire nani iki gihimba, hanyuma ahita agira utuguru. Umuntu haracyari mu butaka gusa. Imana irabikora, irashushanya, ibikora mu butaka. Igice cya mbere. Igice cya kabiri, ifata umwuka wayo ihumekera ngo mu mazuru. Umuntu yamatekereza, yamaba umuntu, yamahinduka. Imana ikora ikindi kintu gikomeye, iratesta. Imana iratesta, iramusinziriza. Imaze kumusinziriza, nkuko ntiyaremye umwe gusa, yaremye babiri. Yaremye umwe imukuramo undi, imumaze kumukuramo urubavu imuzanira undi muntu. Iramubaza ngo ese uyu muntu ninde? Ariko ni igitaka yabumzabumbye ngo arangize gahunda zikorwa kare rwose, ko kera mwamuntwaye. Ntaco, reka twihangane, namwe gamukore vuba, cyangwa mugitwara iriya muje ugikorera iriya. Ego nuko gahunda yari iteye. Iyo ubirebye neza ingene biba bimeze, iyo usomye neza watekereje, uhasanga igitaka, ibumba, ukahasanga umwuka. Ibyo bintu nuko byagiye bikorana mu buryo rero bwo kwizera, mu buryo bw'abakristo. Abakristo, uyu mwuka w'umuyaga duhumeka no mu buryo nyine bw'imikorere, uburyo kugira ngo umubiri ukore. Mu isi yo kwizera haba ikintu cyitwa umwuka wera. Niyo nshaka gusobanura. Umwuka wera ni iki? Ni imbaraga twahawe. Hari aho usoma ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ni umwarimu utwigisha. Ni umwarimu. Mwuka wera ni umwarimu utwigisha. Ahandi ahinduka imbaraga zidushoboza. Ahandi ahinduka imbaraga zituma twerekana ko Imana, abantu bataramenya Imana, ziduha ubwo bushobozi bwo gusobanura Imana mu bantu bataramenya Imana, bakamenya Imana. Umwuka wera. Umwuka wera iyo utaraza mu muntu, umwuka wera iyo umuntu ataramwakira nka mwuka wera, asigarana iki gice gisa gusanzwe cy'imiterere y'umubiri. Umuyaga duhumeka, hanyuma wa muyaga duhumeka umuntu akaba umuntu usanzwe. Umuntu usanzwe ninde? Ni umuntu usanzwe. Uwo muntu umututse yo gutuka, umugiriye nabi yo kugirira nabi, umuvuze neza hari igihe yo kuvuga neza cyangwa ntabyiteho. Uwo ni wa mubiri usanzwe wavuye mu butaka, wahumekewe mwuka usanzwe, uyu uko Imana yabikoze. Umukunzi yo gukunda,
umufashije yogufasha. Uwo ni umuntu usanzwe kawaida. Uwo muntu niko ameze. Hanyuma Imana idutegurira ikintu cyitwa umwuka wera. Uyu mwuka wera rero icyaza akora, azaza yamara gushika akadufasha, akadushoboza, akatwereka, agafata ya miterere ya muntu, ya yindi uko umuntu ateye. Kwa kugirira nabi umuntu uba yakugiriye nabi, wowe nawe ukaba umugirira nabi. Kwa gufasha umuntu cyangwa ntumufashe, bya bintu byose imiterere y'umuntu wa mbere ingena ameze. Kuko ijambo ryavuze ngo umuntu wa mbere yavuye mu butaka. Uwo muntu wo mu butaka yo sambana nibisanzwe, yo kwiba nibisanzwe, yo vuga umuntu nabi nibisanzwe, yo kwicana nibisanzwe, yo gira neza kibisanzwe. Ariko ntabwo ashobora gukora ibintu bitari mu bushobozi bwe. Ibintu bitari mu bushobozi bwe ni ibihe? Ni ibintu bikomoka mu ijuru. Ibikomoka mu ijuru ni umwuka wera. Mwuka wera azaza akaza muri twe, yamara gushika muri wa mubiri usanzwe w'igitaka, agakuramwo imiterere y'umunyamubiri y'inyama n'amaraso, agakuramwo kagenda kuramwo imiterere, akadushiramwo imiterere Pawulo yaravuze ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Twebweho ntabwo tukiri abantu basanzwe b'inyama n'amaraso gusa bisanzwe. Oya, ntabwo tukiri abantu basanzwe bakomoka mu butaka gusa. Oya, ntabwo tukiri abantu basanzwe umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntabwo ari umuntu usanzwe. Oya, nkuko uwavutse bisanzwe gusa, bisanzwe nyine. Umukristo, iyo tuvuga ngo umukristo avuka kabiri, avuka mu buzima busanzwe nkuko twese tuvuka, hanyuma yizera akabavutsa ubwa kabiri. Iki gice cyo kuvuka ubwa kabiri, ni umwuka wera uzuza mu muntu, wumva ijambo ry'Imana ukizera, hanyuma ugahabwa umwuka wera, ukaguhindura ya miterere yose ya gipagani yose igashiramo, hakaza iyindi miterere y'ubushake bw'Imana. Ndagira ngo mbigishe bene data, iyo rero umuntu adafite igice cya kabiri, afite gusa igice cya mbere, adafite igice cya kabiri, biragoye cyane, ntabwo bikunda. Ubuzima bw'umuntu, igice cya kabiri, iyo dusomye, nabivuze mu gitondo, hari ukuntu twebwe abakristo, cyane mu Rwanda, cyane i Bugande igice kimwe, muri Kenya igice kimwe, muri Kongo igice kimwe, i Burundi igice kinini, abantu benshi bagiye bavukira mu rusengero, benshi cyane barerewe mu rusengero, basanze ababyeyi babo baba mu nsengero, bakurira mu by'insengero, barakura rwose basanga systeme niko imeze. Kimwe n'abantu bavukiye, tuvuge Imaka, abantu bavukiye Imaka, iyo umuntu avutse, kwitwa Ramazani, kuja gusari mu musigiti, kwambara twa tugofero, ni systeme umuntu avukiramo. Iyo umuntu avukiye muri systeme, azafata ya systeme. Rero hari uburyo muzumva kandi muzitaho. Iyo umuntu yavukiye muri systeme isanzwe y'umubiri,
nako isanzwe yo kwigishwa umuntu akivuka ni byiza cyane. Biraruta kuvukira mu nzu z'abapfumu tibihuye nditwona bigereranya. Biraruta kuvukira mu nzu z'abapagani, reka mbivuge muri rusange, z'abapagani baterekera, baba mu buzima bwa gipagani butazi Imana, birabiruta. Ariko rero mbabwire bana b'Imana, hari igihe umuntu avukira muri sisiteme yo kwigishwa Imana akiri muto, akabitora akiri muto, yarangiza kubitora akiri muto akumva ibintu yarabimenye akumva ibintu yarabimenye. Oya, ntabwo bihuye. Imana ntabwo yigishwa aka kantu. Jewe ntabwo nigeze niga kumenya kubaza, ariko bo binyigisha nkaje mu gakinjiro hariya bakambwira ngo uzufata urubaho, ndabona iki gitari ishobora kuba ari inturusi cyangwa sinkivugeho cyane, ariko ni igiti. Bakanyigisha kubaza, bakanyigisha bakambwira ngo uzobikora gutyo, uzobikora gutyo, uzabikora gutyo, uzobikora gutyo, uzobikora gutyo, uzobikora gutyo. Nyuma y'umwaka bakambwira ngo ngahe kuri ibyo twagiye kwigishije nubikora neza cyane 100%. Jo nubikora kandi kagurisha udututi ngutu, kagurisha utubati. Usibye naka ngiye ahantu bakora tuno tuntu tw'icuma, bakambwira ngo bakora gutya, bakora gutya, bakora gutya, bakora gutya, bakora gutya. Nubikora nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2, nubikora uko babinyigishije. Ngiye muri iriya nani kamera mu ruganda rwayo bakanyigisha ngo kamera bazabikora gutya, bazabikora gutya, bazabikora gutya, bazabikora gutya, bazabikora gutya. Nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 biterwa na memoire y'umutwe, nubikora neza nkagurisha kamera nkavuga ngo made in Kado. Iyiko ni Kado wayikoze cyane. Ngiye mu ruganda rw'indege rukora indege, bakambwira ngo indege ipine baza bayikora muri matiere, imotere baza bayikora muri iki, iyi baza bayikora muri iki baza bayikora muri iki baza bayikora muri iki. Nyuma y'imyaka ingahe runaka nokora Rwanda Air ikaziguruka nkamanyandika izina ryanjye akazavuga ngo Kado Rwanda gutyo neza. Kakurya abantu baza bagira amazu yabo Rubangura House, hageze ko yanditse hejuru irahaba Rubangura House. Hejuru House Rubangura, n'aba mahoteli menshi bazabita amazina yabo, ni bizima busanzwe. Nukuvuga ngo ikintu no gikora nkuko Imana yandemanye ubushobozi bwo gukora ikintu kagikora neza nkuko bakinyigishije mu mutwe, mu bwongo, niko bimeze. Aha, bitandukanye rero ni Imana. Bwana sifiwe. Biratandukanye cyane. Bonyigisha imeza ngayikora neza, bonyigisha sente. Muza mwumva amajwi aba muri sente, ariko habamwe amajwi yeme niyo ya mbere. Izi jwigira musabwa zayikubita gutya yayikaraza, abakecuru n'abasaza ukamubona bane ukagira ngo babahaye ifaranga. Ukabona rwose umuntu aranezerewe, wo kujana mu ruganda Ruhanga, bo mujana mu ruganda bakamwigisha, bakamwereka, bakamwigisha, bakamubwira ngo ibintu biza bikorwa gutya, biza bikorwa gutya. Bitandukanye n'iki gitabo. Niyo baza bita amayobera matagatifu. Imana umuntu asasha kuyiga. Ejo bundi twarangije teoloji, abantu benshi barabibonye, twakoze graduation. Reverend Natani ni dogiteri yarize amashuri ya ariga. Hano hari abantu barangije za segonderi n'abarangije za kaminuza n'abageze iriya kure bariga rwose. Hano dufite abahanga nk'aba bantu uriya nje woyishiraho sinomenya ngo ndakora. Nukora gutya nka mfyonda ahantu hose akamazi.
kuko ntacunze. Ariko mbabwire, nyuma y'ibyo Dr. Nathan Pasiteri Revera bamwigisha, biriya bamwigishije, nta bindi bisobanuro, nta bindi bintu bizamo, nta bindi ngo agire gute. Kuriya bamwigishije, nimba ari amategeko bamwigishije, nimba ari ibiki bamwigishije kugira ngo yitwe Dr. aba afite ukuntu yize, bamwigishije, nta kindi gisobanuro, ni kuriya nyine, nta bindi birebire bibamo. Bitandukanye rero ikintu kigoye cyane na teoloji. Baza bakwigisha teoloji bakakubwira ngo Eliya yaratuye aha, yabaye uyu, yakoze ibi, yavukiye aha, byagenze gutya. Pawulo nuko Ruhanga arangije teoloji. Bitandukanye cyane no kwiga. Iyo bavuga ngo tugiye kwiga teoloji, tuba tugiye kwiga nyine ibyanditswe, ariko biratandukanye cyane. Imana ndibaza bayiga nko gukora akabati, ngo bayikwigishe ngo uyimenye, uvuge ngo wamenye Imana, ngo barayinyigishije, ngo ndayimenya, ngo ubu ndayizi. No. Kuko bo kwigisha gukora akabati, kuko bo kwigisha gukora iriya kamera, kuko bo kwigisha gukora isente, kuko bo kwigisha. Abayuda barabigishije, babigisha amategeko, barabigisha. Umwana akaboroka ibitabo 5 bya Mose, bakamubwira ingene bikorwa, bakamubwira ingene byakozwe, bakamubwira histoire yose, ingene itangira, ingene Imana yakunze Aburahamu, ingene yabatoranije, ingene bakiga. Ariko kumenya Imana ni ikindi kintu. Nyuma y'inyigisho bakwigisha, bagagusomera Bibiliya, bakagusomera ibyanditswe, wavukiye mu muryango w'abakristu, papa na mama ni abakristu ndetse n'abapasiteri. Pasiteri akaja kwiga teoloji, akagira imyaka 5, akagira imyaka 10 yiga teoloji, yamara gushika bikamuyobera, ukazubona birya bwiriza niyo wa mbere kubyica, ntabishoboye, ntagira amavuta yabyo, n'ibintu biri different. Uyu ni umupasiteri wize, ni ibiki? Abo bantu bavuke mu miryango y'abakristu, abo bantu bigishijwe Imana bakiri bato, abo bantu nibo baza bavamwe abafarisayo, abantu baraho. Yesu yagaza abwira abafarisayo, akababwira ngo mw'abafarisayo mwe muzabona ishano, mwahagaze ku muryango, mwebwe mwahagaze ku muryango, ntimwareka ngo abantu binjire, namwe ubwanyu ntimwinjira. Bisobanura iki? Muvuga ibintu mutaza mukora. Ni ibintu, ibi bintu byo kuza hano mu rusengero tukicara tukavyigisha abana, nibyo, ntabwo ari bibi, nibyo. Ariko nyuma y'ibi bintu byose haba ikintu cyitwa Mwuka Wera. Uwo iyo umaze kukubwirira ijambo ukarisoma, ukarishyira mu mutwe, ukaryumva, haba ikintu cyitwa Mwuka Wera azaza kugusobanurira ibyanditswe. Birenze je uko nabigusobanuriye, birenze uko bishop ashobora kubigusobanurira. Ni uzuza akaguhindura. Nyuma yuko ngubwira ngo nagira ngo mukozi w'Imana Ruhanga usomera abagalatiya, zogera umwanya wo gusoza. Ibice 5 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 19. Abagalatiya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Gusambana. Sore. Banza udusomera Abakorinto. Ihangana uraza kudusomera nyuma. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 47. 15 47. Yego. Haravuga ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka.
umuntu wa mbere tugende gahoro ruha umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ntibishoboka ko umuntu wa mbere yokora ibyo mu ijuru aba mu butaka ntibikunda ntibyo kwicarana ntibyohura uw'ubutaka ntiyokora ibyo mu ijuru umuntu wa mbere urya nababwiye Imana yafashe umwuka agahumeka ngo akaba umuntu wa mbere yaturutse mu butaka azatekereza iby'ubutaka azatekereza ikibanza agatekereza viza agatekereza amashuri kandi ibyo si bibi agatekereza ibyo ni byiza rwose wo n'umugisha w'Imana agatekereza kwambara neza agatekereza imodoka nziza ibyo mbabwira si icyaha agatekereza umuntu wa mbere azatekereza ibyaba ubuzima busanzwe Paul yaravuze ngo Imana yabo ninda nyuma y'uko arya akanywa akambara neza akanezerwa aba yageze kuca umutima ushaka uwo niwe muntu wa mbere ukomoka mu butaka nyuma y'uko nambara kositime nziza nyuma y'uko mba guverineri nyuma y'uko mba umuyobozi runaka nyuma y'uko ndangiza ishuri nyuma y'uko mbona ibi n'ibi birabaye nyuma y'uko mbona mfite imodoka nziza nyuma y'uko mbona mfite etaje Nyarutarama cyangwa Kibagabaga nyuma y'uko mbona umuntu wo mu butaka nahatekereza nyuma y'uko mbona ija kuruhuka mu Burayi ija kuruhuka Dubai nyuma y'uko mbona asirikira gusa mu buzima busanzwe nta handi azayambuka ntafite ubushobozi bwo kuva muri ubu buzima busanzwe ngo atekereze ngo nyuma y'ubu buzima haba ubundi buzima oya iyo myumvire niyo bitekerereze ntayigira ni mu butaka atekereza ibibanza atekereza amashuri atekereza kwambara neza atekereza kurya neza atekereza imodoka nziza atekereza ubuzima busanzwe niyo agenda gusasirikira agarukira naho umuntu w'ubutaka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka ndiyo haleluya amen umuntu w'ubutaka nta kindi atekereza nyuma y'uko anezerwa nyuma y'uko akora ibintu binezeza uyu mubiri nahatekereza naho umuntu umugiriye nabi akugirira nabi umuntu umugiriye neza yo kugirira neza cyangwa akabyibagirwa uwo ni umuntu wakomotse mu butaka nirwo rwego rwe nihaba nihatekereza nihazenguruka aho nyuma yaho ntakindi Paulo yaravuze ngo Imana yabo ninda nyuma y'uko izo bezwe zose zikunda setu ntumubwire ibindi uwo ni umuntu w'ubutaka wa mbere wakomotse mu butaka uwo ni we jewe nawe uwo ni we jewe nawe umuntu wa mbere wakomotse mu butaka umuntu wakomotse mu butaka arya ibirayi arya ibijumba nyuma arya bya bindi byose tuba dukeneye kurya ni fresheri z'umubiri nyuma yaho tumubwira ikindi aho umuntu wa kabiri twumva naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru amen yaturutse mu ijuru uwo ni uzuza kutubwira uwo wo mu ijuru azaza muri uyu mubiri hari indirimbo ya Rehoboth zivuga ngo mbese ntimuzi yuko iyi mibiri yanyu ari insengero uri muri mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero umuntu wa kabiri Imana yamuremye imwoherereza muri uyu mubiri kugira ngo atubwire ngo iwacu si Rwanda umuntu wa kabiri azaza kutubwira ngo iwacu si Kigali umuntu wa kabiri azaza kutubwira ngo iwacu si muri Amerika umuntu wa kabiri azaza kutubwira ngo ntimuhagarike imitima umuntu wa kabiri azaza kutubwira ngo nyuma y'ubu buzima
hari ubundi buzima. Umuntu wa kabiri azaza kutubwira ngo iyi ngando, uyu mubiri ni igisarubeti cyo gukora akazi, ni gahunda y'akazi, turi mu kazi. ndiyo Bibiri iravuga gute? Biravuga ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo. amen. Uyu mubiri Imana uremye gukora akazi kawuhesha icubahiro, nta kindi. Umwuka wera nuzuza muri uyu mubiri akatubwira ngo tubabare kuko utarubaka inzu, ntubabare kubera ko hari abantu bagira umubabaro warabishe, akabona akana akavuga ngo dore inzu, dore abana, dore abandi bageze muri Amerika, njyewe sindajayo, dore abafite amadolari, kandi uzunyura nkariya kuri forex. Hari umunsi nagiye kuri banki ndumirwa ndibaza isuku abandi uzageze umuntu akamaza n'igikapu cy'amanyarwanda, igikapu bene cya kindi kingana akamaza yaremera ukazugira ngo ikore mu pfuko bishimye, akamaza n'igikapu ayiwe nawe nje kongera gukuranga suko abandi nukuri akamapakurura agapakurura biba bifunze akarunda, agasa agapakurura undi muzigo akarunda, akamarunda bikama bingana n'aka kabati akanaka. Naho njewe ndatima 50,000 ngiye kwishurira umwana ishuri, kandi naho si yose nishuye ndacyasigaye mu ideni. Mwuka azaza kutubwira ngo papa humura. Humura. Ukamubona abandi bakobwa bambaye amafime, hari ukuntu bazambara nk'udufime afite fresheri, ukazimana se Imana ni se nyine nyase, si data wa twese. Yakubise umuntu wa kabiri azaza akakubwira ngo papa mwana wanje humura. Umuntu wa kabiri, haleluya, umuntu wa kabiri, umuntu utagira uyu wa kabiri batubwiye ngo umuntu wa kabiri aragowe azapfusha. Hari nigeze kugenda Kibagabaga ngira ngo umuntu yari yapfushije, apfusha umukobwa w'inkumi ufite ubukwe, agiye gukora ubukwe, uvuye mu Bwongereza, urangije masters, umwana w'imyaka 25, umukobwa mwiza nyine. Hari umuntu uzamureba ngo ni beza, barya tuba twita beza, ariko ntawe utari mwiza. Ninde utari mwiza? Bazakubwira ngo ninde utari mwiza, ndukemereye. Izo ni imvugo zo hanze hariya, ntawe utari mwiza. Warangize nyine reka mvuge za mvugo zo hanze. Yari afite ubukwe, bazabirirwa mu mujyi na fiancé we, avuye mu Bwongereza, arangije, kandi yaraje gusa gukora ubukwe, narangiza yamaje muri doctora. N'umwana w'imyaka 20 n'ingahe nyine, bene bariya hariya muri ariya mazu ya hariya kuri Vision, nimba ari Vision, naho noneho ngo aryame nijoro yiriwe mu mujyi ategura iby'ubukwe, umwuka umushiramo arapfa. Nyina yananiwe kuzakira completely. Fiancé we, kandi muzo fiancé bwa hano ahi Kigali, ariko n'umuriro umuntu azayamashagasha, ukazugira ngo bamuteretse urukundo bene rwa rundi. Ikibazo nuko ruzarugara rukama ruzima, yahura muri kizimyamoto hariya hanze. Yari yamagira gutya arapfa muri wa moto w'urukundo rwa fiancé warapfa. Mama we na fiancé we baje kuzuka mu gitondo, barakomango chambre, barakubita
biranga, barabomora basanga umuntu n'umurambo. Mbabwiza ukuri, umukecuru yarataye kontrole akazananirwa kubyakira. Niki cyabaye? Ananirwa, nukuvuga ngo yari yarakoresheje igifoto kingana naka kantu, akoresha ifoto, azana buje akayishira ku ruhande rumwe, agashira buje zibiri zihora zaka. Nagiye hafi umuntu yarapfuye, hagize abura amezi make ngo agire umwaka yarapfuye, ariko umutima we ubwenge bwarashize. N'umugenzi wanje yarantwate uje gusengera uriya muryango. Narashitse ntakirira, ntagira amarira, ntagira amasozi, ntahuyo buri umuntu urira abari kiri muri kushe ya mbere, bo gukubita gutya nk'inani gutya worira. Hari urwego umuntu ageramo noneho kurira kukarenga, umuntu agasa n'umuntu wagize gute, wahamutse, wataye kontrole. Nkoshike gutya ngo mbone umukecuru ngo murebe gutya murebye, ndavuga ati uyu muntu yahuye n'ikibazo. Naravuze ati uyu muntu sinomuganiriza, reka mbwire iyo mu ijuru ifite imbaraga, niyo yonyine yoza ikamukora ahantu. Babwire bene data, uriya muntu wa kabiri Imana yahaye abayizera. Iyo umuntu anyuze mu kintu, amafaranga ntacyo yamufashije, ya mafaranga yose yo gutereka inzu ye nk'ariya muri vision, nimba ari vision y'amazu yahariye, ntacyo agufasha. Amadolari utuze ntacyo agufasha. Visa ufite muri pasiporo yadusajije ntacyo agufasha. Nta kintu na kimwe uburanga bw'abantu ntacyo bugufasha. Hari ahantu umuntu agera, amafaranga, inshuti zawe, ibyo twishingikirijeho ntibigire icyo bigufasha. Ikintu kiza kigira icyo gifasha uwo muntu ukomoka gusa mu maraso n'inyama, ni ikintu kimwe, ni wa muntu wa kabiri. Wa kabiri azaza akakubwira ngo muri Yohana ibice 14 umurongo wa mbere haravuga gute? Haravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana, naje munyizere. Mu rugo kwa data, nyuma y'aya mazu y'i Kigali haba yandi mazu, nyuma y'iyi mihanda hari yindi mihanda, nyuma y'uyu mubiri hari undi mubiri. Umuntu utubwira ayo makuru ninde? Ni umuntu wa kabiri. Nuza winjira mu musore naho kwiga Imana ntitwoyiga ngo tuyifatishe. Umuntu wa kabiri nuzuza kukwigisha Imana, akakwigisha uburyo Imana igukunda, akanakwigisha uburyo ukunda Imana. Aza kwigisha amasomo abiri, akwigisha uburyo Imana igukunda. Ihora ikubwira ngo humura mwana wanje, ibyo unyuramwo byose n'ubuhamya, n'igitabo uzandika ubuhamya bwa bundi bwa Daniyeli bwo kunyura mu muriro. Imana yakunze ko banyura mu muriro, irabikunda neza, irabikunda. Saduraka, Meshaki na Abedenego irabikunda. Ariko nyuma y'umuriro habaye iki? Abazasoma Bibiliya, nyuma y'umuriro habaye iki? Ni ubuhamya, ni uguhindura itegeko ry'umwami, akavuga ngo dore Imana ngiyi ya Daniyeli. Umuntu wa kabiri nuzuza kutwigisha Imana. Twavutse bayitwigisha nyuma y'iri jambo. Umwuka wera iyo yakugezemo akwigisha Imana, akakwigisha ingene Imana igukunda, akakwigisha ingene igomba gukunda Imana. Umuntu wa kabiri akwigisha uburyo Imana igukunda. Nubwo uriya mugabo Munyakanada yatwigishije, aratubwira ngo nubwo itogukiza. Yego. Muri bw'iryo jambo. Diara. Nubwo itogukiza kandi ishoboye kugukiza. Ngo ariko ntiba Imana y'urukundo kubera ko yagukijije indwara. Oya. Umuntu wa kabiri akomoka mu ijuru, akatubwira amakuru yo mu ijuru. Iyo rero wihaye ngo wavuke ngo nize teoloji, ngo mfite uburyo nosobanura ibyanditswe ngo abantu bakabyumva, ngo nize Imana, wosobanura Imana ngo warayize, ngo uvuye ku mashuri ngo wize teoloji, ngo wize iki?
ntibirimo. Umuntu wa kabiri, umuntu wa kabiri, Yesu yashitse mu bantu yambaye umubiri, pire umubiri, ariko afite umuntu wa kabiri witwa Mwuka Wera. Amaze yashikamo, Yesu agahagarara kuri podium, abafarisayo bahavuye, Yesu yahagaze kuri podium, ako gatuti abafarisayo bakavuyeho, abaturage bose akamavuga ngo muri muba mubiki, ntituzoba abakristo banyu, ntituzoza amateraniro yanyu, nta gahunda zanyu. Yesu yagazagarara gutya akamareba ibyo abantu bose babatekereza byose, akamabareba, akamenya umuntu urwaye mu bantu nk'ijana cyangwa igihumbi, agatoramo umuntu umwe. Nukuvuga ngo yagaza diringa n'ibintu byo mu mutima. Abafarisayo ngo bizi kibizi Imana, bakavuga, barangiza kuvuga, abaturage ati ntabyo, agatuti n'amavuta ya Yesu. Yesu yari afite inyama nk'ukumeze, yari umugabo. Yesu uzobyara, marayika yaje kumubwira gute? Yaje kubwira Mariya, uzobyara umwana w'iki? W'umuhungu. Yesu yari umugabo, musore 30, uzobyara umwana w'umuhungu. Neza Yesu n'imyambarire yabo yiriya, nimba baza bagaragaza ko bambaraga amakanzu, Yesu n'ikanzu rye, akamaza na rugabire, akamaza Yesu ari Yesu, ariko afite umuntu wa kabiri. Kandi umuntu wa kabiri yagazarara ku ijoro, akamagenda karara senga, akagaburira umuntu wa kabiri, akamugaburira, akaba kuri cyaje akamugaburira, bagazazamuka nijoro, akagoroba akamazamuka umusozi, akagaburira umuntu wa kabiri, akamugaburira uryo wo kwizera, bazamugaburira. Yarangiza mu gitondo akamaza, umuntu wa kabiri telefone iruzuye, furu, bateri furu, amara gushika, amasaka yavuga ijambo, abantu bose bakanezerwa. Hari indirimbo twagaza turirimba ngo popote alikwenda alifanya nini? Alitenda mema, agahoza amarira. Ngo abo Satani yatwazaga igitugu, akabakura mu bitugu bya Satani, akabakura mu maboko ya Satani. Nyapasa karatwigishije, aratubwira ngo yanyuze ahantu ku muntu yari yaraboshwe n'abadayimoni, ngo yabaga mu bituro, abadayimoni bazamukubita mu gitondo na nimugoroba, baramuhaje, baramwishe, bazamukebesha amabuye. Yesu ngo hanyure. Umuntu wa kabiri ni uzu bohora ingoyi. Yesu mwibuka umunsi yabatijwe, mu Mwuka Wera araza kuri we. Mwuka Wera araza aravuga ngo dore umwana wanjye nkunda. Umwuka, inyama n'amaraso ntabwo bishobora kutubwira amakuru yo mu ijuru, ntabwo, never. Inyama n'amaraso muri kamere, ngo umuntu wa mbere yavuye mu butaka, ibumba tijyo vuga amakuru yo mu ijuru. Ngo Yesu amaze kubatizwa yagize gute? Ngo Umwuka Wera araza. Umuntu wa kabiri ni uzutubwira amakuru yo mu ijuru. Umuntu wa kabiri ni uzutubwira urukundo Imana idukunda. Umuntu wa kabiri ni uzutubwira ngo humura ibibazo byose urimo kunyura nabyo. Umuntu wa kabiri bazamugaburira, bazabamwambika, bazamwitaho. Umuntu wa kabiri. Impamvu ubukristo buzokunanira bukagenda bwaruwa, bakazakwibaza ngo se wewe umuntu utagira umuntu wa kabiri, umukobwa utagira uwa kabiri, azama yiyambika mini, wenda wonanizwa nuko abavyeyi bawe batayikunda, akaza we iyo mini. Hari abantu bagira uburere iwabo bameze gutyo, umupanga to kwambara mini ngo yakwemerere, ariko iyo ugeze muri internet, ayi wewe iyo waje ukodesha Kigali uzamusanga. Ese ukuyu no umuririmbyi cyangwa aseriva muri boîte, n'umuserivere muri boîte. Nta muntu wa kabiri agira, yavukiye muri system yo mu idini wabo, yasanze ngo ari abapasiteri. Umuntu wa kabiri aza twigisha.
umuntu wa kabiri azatwigisha. Iyo umuntu wa kabiri ari mu muntu aza asirimba, ese wa mucuranzi wacu wakoze papa kasi kandi azacuranga neza cyane kandi azaza nyine abacuranzi bacu sinzi iyo babagiye azohora aza ni ukuri kabisa. Umuntu wa kabiri yari mu muntu aza asirimba ukamubona igisirimba ukamubona yasirimbye neza yasikana nubwo yosobaganya. Gusobaganya murabizi ni ikinyarwanda. Elda Auguste wewe wigega primaire gusobaganya ni ikinyarwanda. Bazabigisha muri primaire gusobaganya. Gusobanya nibyo Masenga. Ni ukuvuga ngo abandi bazagenda gutya wakamanuka nko mu ikorari kera tukigira kadanse. Twaza tugira kadanse kera ikorari yarahindutse yasigaye worship team. Biyombi bijana tonene no umuntu uzusobanya yabandi kandi nazamenye uko bigenza. Biyombi ndavuga turabanza gutya tugende gutya. Iwe bagira gutya bagenda gutya kamayibagirwa akagenda gutya akaja guhuza n'abandi bazama wewe subira inyuma tukasobaganya ibintu bidahuye. Ariko iyo umuntu afite umuntu wa kabiri azabikora ndio neza ndio bigakiza indwara iri mu ariko iyo udafite wavukiye muri systeme wasanze igihugu cyanyu cyemera Imana bakama batiza mwese mukama murisha muri Sante School mukagira ikorari y'abana mukagira ikorari y'urubyiruko rutoya rw'imyaka 12 kugeza ku 17 bakamagira n'ikorari ya 20 n'abagore bakiri bato nkaba abaracyari bato nkaba bibitinyuke niko twaza tuvuga hajya n'ibitinyuke bano bitinyuke bene abakiri bato babyaye rimwe cyangwa batarabyara aho hafi bakamabaza mu ikorari ibitinyuke nitambuke gatambuka bakaririmba. Korari y'abamama bakuru nitambuke bagatambuka bakaririmba. Iyo umuntu yakuriye muri iyo systeme ni systeme nziza ariko igira nyuma ya haba wa muntu wa kabiri wakomotse mu ijuru uzuza gutanga ibiba mu ijuru ikatubwira umugambi w'Imana ikatumaramo ubucakura n'uburyarya n'ubusambanyi n'amayeri ya Satani no kuba babi. Umuntu wa kabiri akamaba wahuye n'umuntu ugira umuntu wa kabiri ugasanga n'umuntu abantu bose bavuga ngo yo uriya muntu ni mwiza kabisa. Ariko umuntu utagira umuntu wa kabiri yavukiye muri systeme y'abayuda ni bene Aburahamu bigishijwe amategeko y'Imana. Ibyo mu ijuru ntuzobishikira. Uzoba pasiteri wese pasiteri wagito bene uyu azabona umwana weretswe gutyo yamayikanga ngo ngo kandi uriya ngo yagize 6 ariko turagowe ngo nguriya ngo yagize 6 ngo abaturage baramukunda ngo abakristo ngo baramukunda. Hari ukuntu noneho n'abaririmbyi baza baririmba hano akaririmba abantu bose akamatangira kumuifaranga bose tukibaza ati uko baratanga n'iz'amaturo n'ingene baza bayakomeraho. Uzi ko umuntu ufite umuntu wa kabiri yobamara amafaranga mwese amafaranga yose bazanye mu rusengero bakamayatanga. Ngwiki Yesu yari yambaye inyama n'amaraso zuzuye ariko yagiraga mwuka wera yagaza avuga ibintu byo mu ijuru kuko yari afite umuntu wo mu ijuru. Yesu baririmbyi bacu abana b'inkuba muracyahari ntacyo bose nubwo bagiye ariko aba twataramanya kabisa turabakunze. Muza mutangira amatiku iyo umuntu adafite umuntu wa kabiri kubera ko bavukiye muri systeme
yabona gusa undi mukobwa afite amavuta mugenzi we akagira igitangaza kikaba. Ni ukuvuga ngo wa muntu wa kabiri ntawagira. Umuntu wa mbere yavuye mu butaka, ntaza tubwira amakuru yo mu ijuru kuko ntazagerayo, ni ubutaka. Ariko Imana yamuremeye ngo hazemo uyu muntu wa kabiri, hanyuma ubu butaka uyu muntu wa mbere umwuka wera ari wo muntu wa kabiri amuzemwo. Hanyuma kuko iri ni nk'ikoti, ni ikintu Imana yaremye kugira ngo uriya muntu wa kabiri aze akore. Ntabwo dusirimba gusa mu mwuka, dusirimba no mu mubiri. Ariko umwuka akoresha umubiri, umwuka akoresha umubiri, ntabwo bigarukira gusa mu mubiri. No, umwuka akoresha umubiri. Umuntu wa kabiri akoresha uwa mbere. Umuntu wa kabiri akoresha uwa mbere. Ni umukoresha akavuga ngo umuntu wa kabiri nuza wera imbuto mu wa mbere, azaje mu wa mbere, hanyuma wa muntu wa kabiri akaba ari wo wera imbuto, ariko zikagaragara hanze, zikagaragara mu muntu wa mbere. Ariko umuntu wa kabiri ari wo weza imbuto, ariko mu wa mbere aba mu wa mbere. Uwa mbere avuye mu butaka, uwa kabiri yavuye mu ijuru, noneho babanamo. Iyo rero uyu muntu wa mbere adafite umuntu wa kabiri, hanyuma mukagira ibyago akaba pasiteri wanyu, mukagira ibyago umunsi umwe mukaba mubona ngo ni umuhanuzi aza abajya amafaranga, kandi bene abo baza biga imitwe yo kurya abaturage. Profete arahageze, profete n'amavuta menshi, profete amaze abaturage kandi baza bahendeka bakamara. Ariko baza bahendeka umuntu udafite umukristo, udafite umuntu wa kabiri aza ahendeka, araryoshe guhendeka, uzamumucurika ngo hano ngo ndabona ngo hari umuntu werutse gushaka visa ngo arayibura ngo muri iki gihanda. Uko twese ari utarageze, heretse udafite ya gahunda y'amafaranga baza batanga muri ambasade, ariko ushobora kuyabona. Tuzi se systeme ya Afrika ingene biba bimeze, ngo hano uko nobaza hano ngo hari umuntu washatse visa. Ako mwabaye gute? Prophet nawe ntufite wa muntu wa kabiri. Ariko umukristo uzi umuntu wa kabiri ingene azaboneka. Umuntu wa mbere, uyu mushumba, uyu mutamzi aza kwereka, aza kubwira amabwiriza n'amategeko yo kugira ngo uyu muntu wa kabiri akuzemo. Hanyuma uyu mukristo yaba umwana mwiza wo kumvira, yaba umwana mwiza akaja gukora ya mabwiriza. Hanyuma umuntu wa kabiri ari wo mwuka wera akamutibukamo. Hanyuma ukagira ibyago, profete ikigarasha cya profete akagira ishana kamaza ngo hano wa muntu umukristo uri hari aza musoma akawetoka. Uzobesha batagira umuntu wa kabiri, uzomubesha nyine, uzomufatisha, uzomugereranya ngo ndabona ari umuntu akambavuga ko numva no guma kuvuga umuntu wa kabiri amasaha akagenda. Reka mvuge duta umunsi umwe rwari ahantu twe dusenga, jewe na pasiteri Karegeya na pasiteri Ntamayisa. Hanyuma tushita ahantu hari umumama, ni bene uku nyine kwi Kigali, yari yambariye agapataro mu gitinyuke murakize. Ni umugore ukiri muto, wenda utarabyara cyangwa abyaye, ariko nyine ukiri muto ugikora ubukwe. Nuko ngo arangize yiyambariye agapataro kari inyuma y'aka kanje, yambariye agapataro n'akapira keza cyane, utora umenya ngo ni umugore. Nuko kera ashize nk'imyaka hafi 20. Noneho turaza, noneho uwo muntu, uwo mukobwa, uwo mudamu yari afite umugabo muri Amerika, yarashatse visa arayibusa. Noneho tugenda batubwira ngo tuje kumusengera, Imana imufasha abone visa, kuko gusenga bikingura imiryango myinshi. Ngo dushike umwe mu bantu twari tujanye, dusanga abandi bayumbe bariyo, ngo dushike ati dusenge. Muri ba bayumbe haza umwe nyine bene kuko guhusha,
hari abayumbe baza bawusha ba profete none wawusha tiyawusha ko kugereranya yamawusha bene bya bindi uwo abibwiye abona tuye umuntu aratokesheje kabisa. Muzi gutokesha kwa musha izamu kamukubita izamurira ukamukubitira amushirizaho amuvangirirwaho baragira ngo mureka dusenge turasenze mu minota ingahe ndabona mu mwuka karambwira ngo aranganirije ngo ndabona ngo muri iminsi ngo ufite ubukwe. None bagenzi bacu twese ko turagira gute mana we uzigusha mukabona ko yahushije abantu kandi karamavuga cyane ukoga karanura yamavuga cyane ngo ari ukuntu umwuka mbwiye ukuntu umwuka ngo umwuka arambwiye aho kandi bazamashaka uburyo sinzi iryo jwi aho barekuye nimba ari profete wenda ukomeye cyane wagiraga iryo jwi ngo arangize n'abandi bama East Africa ni hatari kabisa. Ngo ndabona aho mufite ubukwe agize imyaka 10 yarakoze ubukwe gusa aratarabyara. Ngo ndabona ufite ubukwe aho tutangiye umwe muri twe mugenzi wacu umwe iwe ntiyagaza yihangana cyane atangira gusekera mu mazuru ngo tuvuye mu mwuka ngo kandi ngo reka ndebe neza ngo reka ngo uvuga ngo kundi undi nawe ko nyine turi mu mwuka arazivuze ngo zivuze ngo kandi ko ndabona umugabo wawe ngo ari n'umuzungu Imana ikuzaniye umuzungu Tamayiza abona karaguma gutokesha cyane arawushije bikomeye awushije ubwa mbere aho kurekera gutyo awushije icya kabiri afite umugabo w'umunyarwanda uzwi bamaranye imyaka 10 Tamayiza amavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagushimiye ngo haleluya amen ngo ndagushimiye mwami ngo kuko ngukoze ibitangaza ngo nuko ngo haleluya amen yamarangiza kugira ngo asesibiranye ibiganiro bwa bunabi yamarangiza ngo aho yamayira kuri wa undi ngo murakomeye mu rugo uko yamamukura muri mudu ngo murakomeye mu rugo ngo haryogira abana bangahe ese ba uze kugira ngo noneho yamatisawa turagiye reka dusezerane turagiye nyine igitaramo cyamagishira yari yahushije yarawushe bigaragara arasubira arahusha noneho rero ubizi imitwe umuntu utagira umuntu wa kabiri umwereka amakuru yo mu ijuru ngo ayazane mu bantu akamayitegereza akakwiga hari nabandi baza baje kubaza amakuru ngo ese nguriya muntu waboniye ngo ese ngo gahunda ye ngo imeze gute ngo yize amashuri angahe akamaza afite amakuru yashika kamakurondora ibyo uyu munsi kandi byahereye kera ubuhanuzi bwa kera aba bibiriza bita ngo nabahanuzi b'ibinyoma umuntu wa kabiri bakristo bene data azaza akatugira b'Imana ishaka ko tubabo umuntu wa kabiri azaza akaturema nk'urukundo rukunda Imana n'urukundo dukunda abantu umuntu wa kabiri azaza akagukuramwe agasuzuguro akagushiramwo kubaha umuntu wari we wese kuko umuntu mbere yuko agira amafaranga cyangwa atayagira umuntu answa ni ishusho y'Imana umuntu Bibiri iravuga ngo ni ishusho y'Imana uri umuntu ure tukarebera umuntu mu ishati tukarebera umuntu ku modoka tukarebera umuntu muri bodaboda umuntu answa umuntu ni ishusho y'Imana umwuka rero wera azaza akakwigisha akaguha ibigize Imana ibigize Roho Mtakatifu nimwakire umuntu wa kabiri nimugumana systeme mwavukiyemo muziyambika kandi umuntu nakubwira tesewe hano gani mu rusengero
ngo urumva ngo njewe ngo ntibincire urubanza ntibigucira urubanza tugira umuntu wa kabiri ukwigisha umuntu wa kabiri umuntu wa mbere yakomotse mu butaka ntaza avuga ibyo mu ijuru Imana yamuremeye kugira ngo umuntu wa kabiri amuzemo hanyuma amwigishe amukoresha iby'Imana ishaka kumukoresha Imana idufashe haleluya amen aravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana mwakira umwuka w'Imana ubayobore ubigishe ubafashe reka bambere mikrofone Elda Augustin hanyuma adusengere titufite gutinya we na gato ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse muhaguruke gatoya aturindisha imbaraga ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu haleluya turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho bwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo haleluya iyo turyamye dusinziriye iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo n'urukundo rwa Yesu turindwa n'imbabazi zamura amaboko zayo turindwa n'imbabazi zayo kuba turiho bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho
agiye kutuyobora mu isengesho. Ubwire Imana ngo Mana umbwire unyigisha amabwiriza ayo nokora kugira ngo umuntu wa kabiri ariho umwuka wera. Bakristo bavandimwe, umwuka wera n'imbaraga izo tubashisha kuba mu isi tukayibamwe turi abakristo. Imana yishimira umunsi ku munsi. Igihe mwuka wera umuntu wa kabiri adahari, tukaba muri systeme twavukiyemo, tuzaba abapagani, abafarisayo, nta cyiza na kimwe, nta cyiza na kimwe. Taho uzosanga Yesu yashimye abafarisayo. Bavugaga ibintu badakora, bavugaga urukundo batagira, bavuga gutanga bataza batanga, bavuga kwihangana batagira, n'ibintu bigarukira ku kanwa ariko mu mutima bitangwa n'umwuka wera. Reka tuyobore, adusengera dufashe.